Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghafaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa bti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong, ajunan al-fadil Kiai Haji Badwi Muslim, ajunan al-fadil Kiai Haji Zainuddin Bakri, Kiai Haji Mujibur Rahman, Kiai Haji Ahmad Fauzi, Kiai Jawahir, Kiai Mas Hanan Said, sareng sateja para kiai, para guru, sebutan kaula Kiai Haji Khori Muslim, sateja peten kaula Amul Jaki terhormati, tokoh masyarakat, langkong-langkong, bapak kepala desa Tampulau, sareng sateja jajaran posepo kampung selain, ajunan, bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebel datang ke pamili unjangan, para adik-adik pemuda, pemudi, para remaja, semoga kaula ajunan setuju misami kenging pangapurah ben kenging ridha Allah subhanahu wa ta'ala, misami kenging barokah syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perpangkian siang mangkin kento tetitan kangku terus aku apol kompola kaula ajunan ku iswargana Allah. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula Amul Jaki sahibil hajah tretan simurja, tuan rumah Pak Samu, Bu Samu, Pak Hamimah, Bu Hamimah, satu kaligus sareng anak dua sesalamatin sang mangkin iki kento Muhammad Husain sareng Hamimah mantermu ke sareng Allah ijetiakia juduan pasti dunia ben akhirat, barokah umurrah, barokah ilmunah, barokah rizkina, mantermu ke sareng Allah iparingna rezeki nak moto salihin wassalihat. Allahumma amin. Sebutin kaula Amul Jaki terhormati. Alhamdulillah tretan Muhammad Husain ampun mari melontarkan kata-kata agung, kata-kata sangat mulia. Kata-kata na Muhammad Husain kento tak namung isakseen orang sepodua, tak namung isakseen pangulo, tak namung isakseen tretan ben masyarakat ben tatangke, tapi kata-kata na Husain si agung kadinto isakseen sampai sinyakseen tembus dia Gusti Allah subhanahu. Kata-kata apa napa gitu? Kata-kata agung dari Husain, qabil tu. Jika bahasa Arab qabil tu. Cak macura nak narema kaula. Kadinto kata-kata agung se luar biasa sampai isakseen Allah subhanahu wa ta'ala. Qabil tu narema kaula. Kanikan Hamimah jepon Husain kalau ben mas kabin seampun kesebut. Maka tolong Husain, Muhammad Husain si andi tugas aja genikah riah beun Husain beun reng laki gula ajunan pak reng laki si aja genikah gak dinto si wajib aja genikah memelihara nikah araksa nikah gak dinto orang laki.
Kenapa cerita wi bagi kareng laki bi Allah? Areng laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Reng laki sadi hak ngatur dek kau reng bini, reng laki itu puasan luasan dekat itu. Beda kesalahan sekodi bahkan sampai kecem jengkol, bahkan sampai kecem toot mundeng laki itu ki sempat pikir ternyata. Tak bah langsung ucap telak wancung pemikir. Akentang abek osok ngabes genteng abek sering ngereng wancung pemikir. Ipa kado ipa budi kepakakangan ipa kakajer mun orang lah. Tapi mun reng bini pas neku nikah kiamat pak wajib petolek kali sehari telak pak telak. Kenapa nyanyi telak salah palapa telak salah sampir telak. Masya Allah. Maka telak nikah gak dito ibri ibagi dek kau reng lah ke akal pola luasan reng laki ternyata. Makan akal kita luar biasa lele. Alhamdulillah. Manusia nikah ni empat kekalian, empat kemuliaan, empat inten, empat berlian, empat jemrut. Ini lembutan nama manusia kita. Empat kemuliaan, empat inten, empat berlian, jawahirul arba'ah, empat kekalian. Kenapa? Al-aqlu wad-dinu wal-haya'u wal-amalu salih. Alhamdulillah. Jika kekalian si boten ibadat, si boten ibadat nama nasa. Al-aqlu setong akal. Allah mulia nagi nurutin ben kau lajunan saja akal kan. Iki sebab akal, masya Allah. Ternyata manusia ni sebab akal terhormat lagi bagi. Iki masya Allah sebab akal acir cek ben minuman ya. Bener. Iki napunten terhormat sebab akal. Husain Muhammad Husain makin keramat setuju tatangges kompak ala dinin ka Husain pada sepakat ka Husain beda ka Hamimah pada seneng ala dinin anapa dua nikah akal Husain bin Hamimah. Alhamdulillah anapa akal muljana ki nurutin muljana pancingan setuju sebab maka jaga akal, jaga laci ni akal kadinto. Mun hilang akal, wassalam hilang kemuliaan. Iki hilang kemuliaan kamu tak ada akal pak. Maka pas berbahasa kata-kata majnun, junun, gila. Saya rasa gila orang setan di akal. Dua cing lagi itu. Ima ngamuk, wa ima tak ngamuk. Cing saya ngamuk gila ni orang takut kapi pak buru kapi anak ngamuk benih kronokol mati ini hari lebihan ben sapir ya lebihan ben embi lagi bagi si ngamuk cing saya tak ngamuk pun gila nyonyo binakan nyonyo makanya kami tidak mengkaret di kebaikan olaran kenapa gila sih tak ngamuk. Makan jaga akal, cek sampai hilang akal, cek sampai minum setong hal, si jadi mabuk kagak ulajunan, jaga akal, setong akal itu setong kehormatan, kemuliaan, ikan di, kain urutin sampai ada ngojak ya juna pancenan, pola akal, pancenengan ini ngaki, ada orang borok, pola di akal, lagi bagi akal al jawahir, kekalian pertama akal, alhamdulillah. La Allahumma salli ala Muhammad muljadatan sebab andi akal sholli fardhu dhuhri Allahu akbar wala nadi akal sholli fardhu asri Allahu akbar wala diangkat sholli fardhu maghribi sholli fardhu subh Allahu akbar sebab andi mun tadi akal ada usolli ada tak usah usolli tak usah ya iki tak usah minta kerja andi minta apa aja kesun, minta apa aja gila, disampaikan muntroh tak apa aja daftar, yoi mantan selamat, ya alhamdulillah, ya amin Allahumma wasetong. Pas nomor 2 mulia kau lajuran jawahir, saya nomor 2, kikadin to al-adin, insyaallah, mah nih Muhammad Husain nih Hamimah.
sebab norok aturan agama munjid tak munjid. Wah, pi kerepotan itu nih coba. Bejo itu. Bila pakai kerjaan repot coba pak dengan laku. Kunjung banyak pak. Itu lagi. Oh, lana perlu nak orang adik oleh adik agama. Ini lagi. Bola nyator serang agama. Orang muni ujung mantan hoba mah wajib intar. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaula ajunan ini kata Islam ini aktor agama. Kaula ajunan mun iun jeung mantan wajib mun tak intar mun tak diudur tu sabah. Iki anak pun ngakan tak ngakan terserah. Mun sampean kenyang tak ngakan tak napa ala seumpaan perasaan mun tak ngakan lagi. Iki pun apa saja tak napa pak sepenting intar wajib intar cat agama lebih parlo na tatang gentegi alhamdulillah ini ke agama sing ngatur maka tak langkung sen benabi ini nyator agama bener aturan agama hami menurut aturan agama leting labi ini sen membuat adik hak aku minpen bini minpen berdua cek keras pekalem iki bagi halus cara mimpin cepat kasar sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hamimah makin ampun andi sih nomor setong. Masih nomor setong Hosen. Nih Hosen. Hamimah nomor setong abang setia Hosen. Emak berbu alaikan nomor 2. Saya nomor setong setia Hosen. Dia tidak langkau nilai tak langkau pak. Mun buun Hamimah bapan Hamimah hujah. Bing Hamimah lagi Hosen. Maaf, kenapa bu? Kok terokok dulu sesok pelan. Kincek teronai melagi berenpin. Hamim manika kutu cak sesepak. Insyaallah bu, kengki aku kerempu ke bengkak Hose. Otu. Insyaallah jangan nolak. Apa bu? Lagu nusuk pelan bulu ceri bering kau nusuk aja. Insyaallah bu, insyaallah kengki arep ke kakak. Kenapa? Hosen orang nomor satu. Keng mon Hosen dalam bagi bimbu ada bu. Sen jangan bu atau jangan matua. Sen iki kok cek teron kalam pikir lengjong. Keng sen lagi bu. Siap bu, insyaallah laku lagi. Main datang lagi. Alhamdulillah. Ini kamu naik lagi. Anak nomor satu naik lagi. Tak ngale. Nomor satu. Iki bagi. Tak apa, tak langsung. Bener yang gini embu arempet matu arempet kasih negara lagi kamantok atau bukan. Jong, iya bu, iya, iki bu. Cek teron kodung soklat atau kalam pijalan, kengsi lagi bu itu. Insyaallah bu, kengsi aku terbuka bini bu. Cek tak lebu, cek tak lebu. Ini bener yang lagi ini pak. Iki bagi. Masya Allah, jadi orang tua tapi yang laki wajib yang laki siap. Masya Allah ternyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada apa gitu orang? Alqamah gitu benih abangal, benih alabun kayak ibuna. Punten. Siapa tak bisa ucap la ilaha illallah. Ibuna sampai tanya orang, benih keng alabun, benih kikir, benih nokol. Alqamah sahabat Rasulullah datang ke cedenan. Napa di pasar, napa konjengan oleh sarung 2 dua. Jadi pakai jompo langsung bini sendiri mengarah cerita. Ya biasa kan. Iki muntah bunda jatah mulau kapan dipakai rumah kan nih bini sendiri mah. Bon, dia pakai rumah nih bini sendiri langsung bini ngalapa. Mari ngalak sarung kari setong langsung intar kering sepo si Alqamah kabu. Kembali motor kita bu legend gula bagus kan tak bagus kita bu legend galak bini pun saya mereka ni natanya sembuh mi karosek tong jong din bini na idimah bagus kaya bagaimana pak din bini na idimah Alqamah aja wah ni bini mari galak gila jadi itu mas perasaan subhanallah Alqamah nak belakan kami ini ya Allah. Kula lalu berdua kula tak kedekan apa sendiri ini semakin ke Alqamah ya. Terus berakar-akar
akhirnya ngusuk berakar-akar sampai tak nyamora ke Alqamah. Subhanallah, dimati Alqamah nih tak bisa nyampe la ilaha illallah sampai oleh ridho nak orang sepuh sampai sepuh orang ini sepuh. Kamu dulu sampean biasa kan? Iki oleh bini ngalak ada biasa sebenarnya mana? Malah oleh ojek membuntak milo bini nasi tobu. Icor ni bimuna asak resep mabura. Icor ni kan rojek membuntai bini. Allah sholli ala Muhammad. Terletak sabi munja sebutan kaula Abdul Jaki pasti nomor telo jawahir kekelian segede mas manusia kita si nomor telo al amalu al haya todus sen bahdi todus sen Habimah bahdi todus kareng laki bahdi todus iki sebe laki padines kareng bini cek rojo karena sampean pamimpin orang mun rojo dai gini lagi orang kan iki kan menggaring bini ini melarat pak melarat kenapa cila pun dari malam tuh aku lo mau cari laki melarat sih gini lagi pak maka harus dinas Allah mungkin santri dan tore mungkin santri jengku dan itu dan mundo mungkin pas coba kabin santri kabin lu tak paham apa seming da yoro ena yang lain ah ije pun mari pun malam sila ko kerja ini bro mah make kerja je joro makanya je joro mak le ke di rojo tak bisa jadi sen yang lagi kudu dinas masalah kerja ya wajar je lagi bini kencing je lepas kontrol alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Retan sami mulia terus pas si nomor 4 kekelian si pada manusia itu al amalu soleh amal bagus sen latih binina pen binina beun teti contoh kada bejeng ben pagenteng insyaallah binina norogan lek yuk berjamaah kok teti imam ben makmum ben yuk berjamaah hilang iman petolekor repot mayu mari masalah repot mari nale mayu bejeng kelu berjamaah petolekor le iman terus sekali itu mun lakadung mato manis berjamaah ni ba teki bagi bro mun la salat ganteng as-salatu inna as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar salat bisa nyegede kelakuan coba ben kelakuan sisa ngecoba ternyata mun salat ganteng lebih-lebih pas ahli berjamaah insyaallah tak bakal terjadi bentak-bentak si tak saya insyaallah tak bakal jadi bentak-bentak si arasanan orang insyaallah makin orang aja coba azina insyaallah tak ternyata kenapa as-salatu tanha inna as-salata tanha anil fahsya wal munkar Allah saja ini ternyata beda kadang-kadang sampai apa yang tak coba kikir kasih lagi sampai minta telak king bejeng tak ginawa bejeng tak bagus pak king mun bejeng bagus insyaallah sungguh masalah ijaga iraksa sareng Allah sekali itu bang mantirin banyak amal pak anta ben barokana lagi ngaliaga berana tetan segitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.